Deputy Chief Executive Member ka KHADC uba pencengan NCM ulong bagadaw belapan kenriano eka Monolith Festival kepada Benlong hagishtrek arterek balai terek urempang balapan kenriano asyaka arpuar arpulai bat arpusau terek urempang kadai namar ba amla asyo ban penkre abro gejing donkam namar gejing wan badang sian jangka presiden hamoplang bat kladon ru gejing ajing mut ban penkenria asyo sipor namar gejing kriat parat kabeneng bat kumtala syemekarai ban penkenria asyo hagitarek ban penlong ya kene festival ke balai sengi Haka Khasi Heritage Village Hamoplang. Uba pencengan NCM ulong ru baya kene kata masa onwan ban play dau sembut Menteri Rangba Kejela uba Preston Tensong bad an penha perdapat kene kata masa dau Menteri Rangba Kejela u Konrad Kongkal Sangma hak arp sauterik urempang. Ulong baya ki babon ki jing pen krea ban penlong ya kene kata masa ladat ban pen bianglot nrei ki basa ki dei satang katto kat ne. Bad ukerman scam bahak kene kata masa on penina mekariti gedostor bad ya kalariti tenrai jong kejat benrio. I pensangan no ya ka sitik atrik literik kadau golong ba kejumuan ni presiden aga bagi haban benkrea i reception na mate jaka haju ka poru gini ki khniat sni ka khiat pal ka beneng kita ngong ki presiden na mo plang yang bahagi tu sni kan khiat ba tadang ya la ala ka atwar atwai apsau tentatively ngaya penbai batu deputy shimisan i ba presiden Tensong inwan ban pli ya ka festival aga artwaterik for kadar beji but haka final day ni kelas day nyong u inang nge keren badu shimlistan banwan nang ba kasini penkot absatek jong February pi ngila don ka first monit festival arja kharlai ka second monit festival arja khandriu but haka ni ka arja arpo saw mentaru most probably kilong ki ju hi ki babon ki showcase ki jongi hendai kani mentang kan kamlong nanong kan kam hair kan dia kadau kalau nomor ba jointly berka tourism department yang baga Meghalaya East Limited ke ba ngilala ban ya tilang rekan-rekan bat ke ba nisutu pada kalian ka Meghalaya East Limited tu telah thongi ka farm ka jong Roski group nak bentaban long event manager di kalika festival tengah try kali this time kan kamlong habitan asyushu. Ang belum menta ki traditional hot na complete. Kajing pen bahai ka amphitheater la biang ka VIP garing na pendam nang ta ka green room na pendam ki babon ki hang tu na janda berapa ka museum tu na ada. Ke kumarong na kasulong setang tu kan ki minor work by ki traditional hot tu hima ba ba. Bada ka juga pon na kaliang event manager Roxy Group kin harusnya ya ki stall nak benda ki bayar si benda kambon dengan try kan tangkat lagi bagi komanda.